Marion. Marion. What did you say? Nothing. That wants to talk to you. How does he find? You should so funny. Like so funny. Like radical. Like what was so that is. Wait. The same thing. Can you say something? Bulaw na. Iya, totoo ka na matabura. Nga na matabura may natoklaw. Bulan binaka. Ndaki binaka tu na banua. Malako tuiran na soko iway. Malako nga hoiran ng galo. Malako nga rabada la bisina. Ay, san bulan binaka. Tama na nga na matasar-sara na kaleka. Dasarabat to sa ng barag. Abo nga nawan ni siwa tabing. Bula Sinate, Bula Rufina, Bula Tabaita, o Kitty kay Fine. Dengan barang go may bayro tukina. Totoo na want to na train go. Raki binakato ni kuwa. Kata-kata tunan raki. Rangwa lang ngawir na bakata sisis nanti ala ni wai. Pinakamatanga ni Ramaro ito na kyan may buniniw. O ito na kyan rayanga. Rayanga ito na buniniw. Ako balik na sar-sar tumay. Tumadalang ade. Dan na pinakabili lambasa. Hindi meron bulu sa masoba. Bulu pinakatokasa. Bye.
Bola sulita, bola peniana. So I was left, and then I wouldn't, and then I just, when I see it, I just won't respond. So I just won't leave it out. Nakabali mo na sa matumay. Wait, Pambulto nga ni Bipon ni. Paano ni binakan nandun na sila binakan ni Kuwa. Ang karabi tabi na mga mga ni sa matikmiki na sinenday. Boleh binaka Paula Dumo. wait, no, it's a girl thing. My last was just, yeah, Maro ta kanira maro itu non barabe. O di ba may pang ko na ng barabe may nandi singatoka may ngoli sa bumaybayay na Coral Coast. May lebo na bulo ni Sarsara. Iya. Isa, may usambula re Petrobatu. Iyo, totoo na sola. Di na sana, era maro na baka nga taka na uno tuki na nakatakata ni sina sa maro sar. MV sola, bikim ni nabi aboli sola, se meleida ka na sola no mnibi korokoro, se na no mnibi bali bikim ni natukoy suba, ibi tartarea ni bi Petrobatu. MV solar, tuti ko na siti ni suka lotok. Kau ni biar reda na non na nandito bitalan no ani ngol nga na nong kutang ni biaba talan no bitok teti ni reda kinan na video ni nito bitalan no kay Mr. Valentine kay Mr. Bat dala kaya nga na sola hindi na ni so lewe rakay so iya nga nandun ng balawe siya nga talen na so mimbility ko na bibula sa kuangan na isaw nga bitay liw $5 sa $8 sa konsar tsuga kada nito ki menta sa bita sa langan ikina na nonday labo may investment dota nga lakaw biyo siya may paleta na sola nibiyo na sola na namunibi bale-bale napakalibutan na value na value ni bale kembal balik kaya ni torment ito na balik baka ito na rawlim sa kabulong dole na kaya na value gambyo yan ikinan na sola asa na bebiro na rawlim dole dole ba kaya yan no Petrobatu na sola na kutilib na mus ni ulu na kaya nando yali totol na liba-liba na tunga na liba-liba 24/7 na bingo na ken kaya baka na ni Maro Sendi sa araw-sarangan ni the invest may volume ng tasola dahil doon binak Petro may baka kulit ko na interview ya na nito itik-tik ko may namosi kato sa baka sola sa siya katala na lomoda-oda may da lomalang kataka na libo-libo sa tunga peace of mind di na tulog sa siya katala na lomoda-oda na sumi bili na bibula so mga bakang bombo nga soma wakadim so talaga ito ko na ito warranty kaya bakain doon na kaya na lomba nindua si Rona Mbaki inong bubulia ito na ngoy ngolean merto laki babi nakataka na namun ni soma totok na tabiwa si takatusa na kabango mayangay bikita na 2K di ko talaga ni kakunin mo ladaba sa dola chukinan na durban nua may Amerika na green card ni ngole na nung page chukinan na link ni diversity visa program sa dola sarang ni ko ni kabanyo ko tawa Amerika kalima chuko may bitsi ni ko sarang sa dola kerker kako na yal malabo bikin na 2K dole na last minute
Solitun dona bula todo ako me dava na ka wal ni November. Me ndola tu kena dona bula mo ni bakaleo fomu Gomo ni bakaleo fomu ke mo ni ambakitin ka wal la ko dake 18 years and above. Sim dona age limit. Na kambi bitondo nga ro na kango. Matai mo pasino mo form 1. Akini karua na no mudaka me ro namba kino mudaka na dona banu iya. Kasaranga no age limit. O New Zealand bat ki Australia ro ba age cap sana panua via 45 say 55. Yo America na green card go you have to be below 18 but you sing do namba kir to batanggari dake. Andar pinaka sandin sarong ro pinaka din so na satu ko. Iya. Patricia Khan, boleh naka nakabali bersama mai Iwana Satabo. Iya. Kesar-sar tu matanggo. Nando na tol ni bara bingo na no kandab. Asya kini selen dililai. Rereng bengo nan rongai bat nirto wili tu ke Amerika. Amerika ngai. Sa Dombula binaka yo. Di ba nung ngayani na matay na sola, kan ni binakata na sola. Me laki daka na namuni koro ni buli, sa na namuni wale. Ito okay. Ibitar sa rayan kay Petrovat. Petrovat karong chumengo. Kwe norto bol chukumay lotoka. Walak saranga na koro na moli. Walak sarto ngayon na Basten, may lotok. Sendronyo ni Dalata. Iya, don. Kung serangan na no kandawe. Kung nga nakao bibara nung chicken na kinakarua. Ni kakuni ngule daw na green card registration sa $100 serangan ni ko. It's officially open today. So kaya baka nyo ni ngole na website ni Diversity Visa Program sa Activate na page. Ker sarangan ni sa bakaleo form yan, siya ni Somi. Siya ni Somi na bakaleo form. Bitangan ni na ramu, kaya nabi kakedar to binakata. Nanggay drota ka na misini na ramu. Ngona nga sanding takin na ramu na misini. Sarto na bitartarayan ni na bali-bala na Kentucky visa consulate sa arto na bitartar sa ngayon sa nangay solibikam ni bida na bula tinka walong bak na bula muni baka rawin na ano muni ngolemay Amerika binak wale bumbuy Zain iya din na sar o Petrova tuturangan nimbuah. Turangan nimbuah bikam ni na wekang kumimbuah. Kotal na lila na turangan nimbuah ko sa sulitu na nangona. May bibu kitu weekend na ngoni ni Tuki menta baka sola. Turangan nimbuah. O Petrova. Edo tuwali may samo, atak tu may samo. Ito tak tu ngamen na yung hotel na liw may wakay. Iya. Iya, bikam na nga ni Richmond, kotal na yung balavo. Iya, so ratu ko nuchuk na nga na ya, bikam yung nabarong ti kumay. Dara kaya sana lala obiti, saya ngobiti siglala. Obiti lang nga siya kanin ro. Lintang wal may bangkoy balang. Era may lebusar na nanda bibuke yan kiviti yan natakando na songo may biti na songo baka ni bulioti sa gayon si release kami ko nang ni buli may Richmond Methodist High School agad na kurni buli Navy to kaya iyo yan na siya kanilal na kor. Yan sa kanin Robi. Dat toro do na ngono mentangan dia may bangko walangi. Ni Amerika ngon nakakaka sa kanila karaw.
baka menangami Australia ya ke New Zealand irna takata na farm sarsia kan dira takata kino irna kay Australia irsa sia kan limbi chapol irsa sia kan laki butimoli ya sar laki beti cherries sa grapes kan tasrangan nangolani na Pasifika arongan ni Vanuatu ngon Solomoni irna ngon ni Tonga Tuvalu awilkin kan Kiribati kay viti you can dando kila itu ni dando takalaka na yal ni takalaka kina ling ni takalaka cukup ikan itu okay dando bingar rabi ako binaka dali takalaka na farm tataka ako binang takalaka dali takalaka na tambalan ni musbul Macau nang karaba ako binaka dalaki takalaka na hotel ti ko binaka ng bandua sangga cukup sarabi ran na gas ni buli nang lalay early childhood sangga totok sa kembali na demand tiko weekend na ngonito kay medala kita na we benua lebih seburu-buru sambut cukup binaksar ngap kita na ngonito kay kung ngon kin lebih baong kitikin bekem ni na se ngoni bakro sang bulu bagaga tul sang bulu di situ bekem ni na koko ni butu benua ningay mai kutan lama merua alak mai na metakaka rana sende na nawabong ko waya binaksara ni siwa nga o tiyan tanggay lista lang kibiti sa sulto bikim ni nangalala mo ni bakalew foam na green card diversity visa program bikim ni na baka computer ni type tak nga na Google diversity visa program 2023 nalakot sa ngamin na link ya tambakan na kinibak sa rimba click sa rabe na tab na registration click na registration kaya bakando ba matubale apply na apply ta kambimbi na meron pa si Roro na form 6 kambimbi na buli kako di ba loyal ta ka na buli bikim di rangwani iya kambimbi na buli rin ko ni minimum qualification mo apply tak na diversity visa program form 1 you have to pass form 6 kaya baka then at least 2 years work experience rawa guys yang tu ni somi bikin ni na barong cuma sin somi na application so no excuse imbita nga ni na damuni ni kay wawa dam bolo tu ngono dapat sana kadibe ni kina na damuni bula simeli iya kung kino bibana no michuka ni kina ayan rabe na matango sa ato kung chukolabo hindi ko sandolan na diversity visa program ako right sana do sarangan ko na kana live dasar tumanda ng bareng ko may kandaw siya ng bareng ba kay sinatoka nandro nga iyo o chow sang kaibigan ng numian Ronaka Sola diversity visa program ana Ronaka Sola diversity visa program Konel Malabo bikin ni na biyakan yung kaibigan data kaya ni na kanituk-tuk matelalay nimbula vinaka ponichese ponitise nainabo sandina do nga ng barre nganggo may ngandi tukina at nganggo sana baka mo ni bikim ni enanonda ngandi lek-lek ng barre to Kongo Bula Joey Hudson Aloha abolaksar mo ngandi ni Biko Joey sana po tumbiyak ngayon na basi ni Paradise sanang basi na Sunbeam ayan nakmali mo asaba mo ni Bekem ni Katsara saba to kaya nakinalibo ni nong kubiwase nakatakayawa ni mo atok iya
musa sumbiani dia laku ngai ngule da vin no ko kato e na lomani train naka ni mo de